Maabisa kuma kirirwang'iro wa DCI ni betete na mbere na guchwana na thuganirwo bagikuo kia mututigi Bernard Muthiani nwe sniper tayari mitambo ya thimu nithiretwo ikithingatirwa kuma ara mututigi akwirikana kuragirwa na gutewa mitambo iji ni kuthingatwa mwankara mwiri jwa sniper jwa terwa na ni kuoneka ringi runene rwa gukua kwawe. Antonio wao maabisa baba ba DCI bakambiriria gwikira mpeni athuganirwa baba kiumia giki. Mwankira Nande muthakomwe na Dito Supo Meoro na akinyithitwe kotini na gucokia thitango cia guteka sniper. Mwandiki wetu Antoto Boniface Mongera na thingatirite rugendo rwa gucwa kioto gia sniper katumenyithie nkuruke. Na kwina umbikio bunene muno athuganirwa kathumba bakethirwa bagikirwa mpina kuma ntuku erojo iguru gikuo kia Bernard Muthiani jwa sniper. Kulingana kanyoni mtwetu ororombe teritori kethiro rigwetwa na turite mabitha ba homicide ba DCI bara bakaririte nteto izi tayari bagwathanitie ndigi shore kiuthi kia bangiro kumantuka kumura ninya kumuta. Kanyoni mtojo wetu kana sose etura mabitha ba homicide ba DCI ibatumurite na berekithiria metho jao kiresi gino cia thimu ciantu bara bajukire sniper na ngari mathane jatha kenda mbere thimu eja kuja korwa barabara neka bao athwana gatigati kwa Johnny Pofam na kwa Mosi mbere atangatangwa ugonto mwanya na thimu yoraua ni karugurirwa ngari remo kamatire kinyoni menyekanite kulingana nteto shawandekithia kuma kirwangiro NTSA boborio bonge mabitha bacokete bakwate sigino cia thimu inya iri kwirikanisha ari Antoni aria mwiri jwa tero utuku kithakene mbere jo kuja kwaro ni arithiro nene arafu nyumene ogoro bwa ntuku uyu utuku sigini ithatu cia thimu ici cia kwithira cikionekana cikijokia mwiri jojo na kwita kujota murone jo mutonga kuria tere oroni ba sniper nimekumura betira kumuta kithakene berite akithira kiri nyomo indi kimako kiao kwa atari winyomo bamugira kairiro nene utuko na gwita kumuta murone jo mutonga ara na bahati njega aturirire kiri kigene Roger polisi wa Marimanti. Kulingana kanyoni mtwetu kaita kakondeka kumura gwita kumuta kithakene kumuthamia gwita kumuta kiroje sigino chichionekana na nyathi mwira balingana ira ninya kuringirwa nke reporter Antosheru TV kumaja kingine kine kimshusho Nairobi mbita Boniface Mongera.